Thank you, asante. Tafadhali tuketi. Akidikon wetu, Pastor, Chairman, Chair Lady, Eunice, ndakwenda muno. Wajaja muno, iwala chaja muka. Na waheshimiwa wetu na wale wote wamefika. Andu akihoya muriega. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Ngeithia iciarera-ini mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Akidikon nidanyiha muno mbere ya kigongona na ndatia maguta na ndacokia ngatho ni kuona kanya watwitikiria tuke kanitha uyu mwega twaina kigoco watuhunjiria wega watunyitia bureki cia ngoro turiega ukirora tuma tugiuka ni twakena muno na timu ino yakwa na twacokia ngatho na nituona wira murutite ha mwega muno wa kanitha uyu na ciarire ni auga he kanitha ingi muthi na mbere na wira ucio mwega muraruta noguo ciarire auga Eunice kanitha wa Idi niguo aruire wiathi na riu tucokete haria twari hindi ya wiathi hau niho turi ta nyumba itu koguo njuge ni ndakena muno na muri andu ega akeni na ni twakena muno guikarania na inyue na no twagiuka nigetha tuteithiririe kanitha haria tukuhota koguo kahinda gakinya ni tukuheo kiondo nigetha timu ino yakwa kiria twina kio kinini tuteithiririe wira wa Ngai kei twakire Ngai nyumba njega tondu nuo tuhete muoyo nuo tuhete ugima wa mwiri na nuo tuhoyaga na ria tukumwakira nyumba njega twikite uria kirikaniro kiratwira koguo andu akihoya muthie na mbere na gutia Ngai witu na kumuhoya na kumugoca na kuruta wira wake. Pastor no atucaja mura muno ni ndona nawe ni unyitite raini uria maundu maikarite na ndakena muno no ndona ni mugucitie eri umwe mbere muno ni ndona ni mugucitie eri umwe mbere muno ni genete ni jambe no gwitu Kagori MCO witu ya na juire no ewira muingi muno ndwanjetani ugokira uthiete handu agurindo ugicanura juire mwanake ogwitwo Kagori ni gitungati kia bata muno ni anjirire no nginya tuke guku na ni mutongoria uramenya uria areka na ni anyitagirira muno na akanyitirira ruriri na ni ndimutumaga wira muingi muno wa ruriri riria mwamuna atari guku mukamenya ni ndimutumite ni mwahewe ndimutumage ni mwahewe ni mwanake mwega atiririrwo na mahoya ateithiririo ena kioneki na ni aguteithia andu arwathia na ni agenagia tondu thakame yake ni ya ruriri rwitu na koguo tuona tongoria taya wira uria ndiraruta muno ndirenda kuruta kahinda karia Ngai akuhe kanya ni gukuria thuna citu na gwaka atongoria nigetha ringi tutigekora irima riria turi tondu hau niho twagwirire tutiakire anake na iritu aitu tumakurie senator uyu gwitwo Nyutu uyu ni mutongoria wa bata muno he ruriri rwitu rwa nyumba itu ya Gikuyu na Mumbi ni mukumuhoera na ni ndimuheaga wira muingi muno wa ruriri na ni anakera ndinao aria anyitite ndirakuria na kumahariria nigetha muthenya ungi nyumba ino itu tugakoragwo na anake na iritu tuigite hau thibea tondu tigutura ta iguru na ninguthie na mbere ngimakaga ngimakuragia nigetha nyumba ino itu hindi ciothe ikoragwo ibangite wega tutigere kore irima riria turi ni ndarutite wira muingi muno wa njohi ya ndari obici tondu njohi ni aninaga anake aitu magate micii
makomage mitaro riu kuma riria ndaigatirwo njohi ni racokire kandi cokete na no mundu uyu twathurire to ni atumenete muno mena mundu ucio andikire witagwo Esa makienda nyumba ino itu ithire rurire ruhuke na njohira yothe njuru irehetwo guku kirima-ini nigetha nyumba itu ithire no Ngai uyu matu-ini ndagwitikira nyumba itu ithire to ni nyumba ndathime no miaka igana maundu macio ni tukurunga wira wa kahua ndirarutite mwega riu kahua karariho wega goro wa macani ndirarutite wega arathukia arathi araingirira bururi wene witagwo Sudan aria matuguragira macani 15%. Riu ni mararegire kugura macani maitu maihurite Mombatha tondu arathire kuruta biashara na andu angi matari a thirikari ya Sudan. Thirikari irarakara irauga ndikugura macani ma Kenya. Riu macani mena thina munene muno na baigire fertilizer ya KTDA aregete kumanengera mbeca ciao ciringi bilioni 4 ndatigete ndabanga nigetha mahote kuhe andu fertilizer ya raithi na ngakirigwo no kone akumena andu guku gwitu ri ona kuu kwao ni kuri macani ndiu ya gwitumenera ki na akiri na thina ucio wa macani ni to ndikwenda kwaria muno gwenda kuga tu maundu meri na niseme sisi kama jamii tuko na shida kubwa. Huyu William Ruto tulimchagua, alikuja hapa akatudanganya na Biblia. Kwa sababu sisi ni Wakristo, ukisema umeokoka tunakuamini. Sasa amekosea hii jamii yetu heshima. Ati katika Kenya yote pahali anatuma maharagwe na mchele watu wapewe ni hapa Mlimani na shilingi 500. Na sisi ni watu wako na bidii. Sisi rais hatutaki maharagwe, tunataka bolea, tutapanda maharagwe yetu alafu tuvune kati huo. Sasa hii wajumbe wanamzunguka wanaleta maharagwe hapa na mchele ya siku moja. Ni kudharau jamii yetu. Ametukera, ameona sisi ni watu bure, sisi ni watu ovyo. Ati watu ya Mlima Kenya ni watu ya kudanganywa na maharagwe, ati na mchele, ati na shilingi 500. Akina mama wanawekwa kwa tent kutoka asubuhi the whole day, alafu jioni wanapewa kila mtu shilingi 500. Ati ni empowerment. Na rais alikuwa amesema akichaguliwa kama rais, hii empowerment itafanywa na serikali. So tunaona hii ni madharau ile amekuwa nayo kwetu. Nimeona gazeti imeandika leo ati Ruto ameweka kampu ya Gachagua under siege. Si kampu ya Gachagua that is under siege. It is a community. Wacha nimwambie nikiwa hapa Rwathi, pahali ya matajiri wetu wale walijenga Nairobi. Huyu Ruto hatupangii mema. Alikuwa ametopanga kutumaliza 207, hakuweza. Wakashikana na Uhuru, tukamchagua kama deputy president. Akakuja hapa akajificha, akatubebeleza na dini na kanisa, tukamchagua kama rais. Ile kisu tulimpatia kupitia kura yetu ndio amechukua sasa, anatumia kumaliza jamii yetu. Kiongozi wote ambaye ako na msimamo ya kusimama na jamii, alianzia na mimi Rigathi Gachagua akanipiga, akaenda Meru akapiga Mithika Linturi, akaenda Embu akapiga Justin Muturi, amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndindi Nyoro. Ametupangia mambo si mzuri, na tukifanya makosa tumrudishe, kwa sababu kama anatufanyia namna hii
na agaji anataka kura zetu, na akipata ametupangia mambo si mzuri. Kama sasa viongozi wetu ambayo wako na msimamo ya kusimama na jamii wanawindwa kama swara, yeye mwenyewe, ile waziri anaitwa Murkomen na DIG anaitwa Langat, wote watu ya kabila moja. Rais Murkomen na Langat watu ya kabila moja, ndio wamepanga jama ya kuangaisha viongozi ya Mlima Kenya. Huyu mjumbe ya Juja George Koiburi alitekwa nyara juzi na maafisa ya polisi. Jana pale Kakamega askari walikuwa wamepangwa 300 na wako wale kama 20 ambaye wanatoka ile sub community inaitwa Nandi, walikuwa wamepewa kazi ya kumuumiza John Medho, yule senator wa Nyandarua. Na hiyo ni mpango ya Rais Murkomen na Langat. Hata ile walikuwa wamenipangia maaskari pale wanipatie poison vile walifanyia Kenneth Matiba, ndio ubongo yangu iharibike nishindwe kuongoza hii jamii. Walikuwa ni watu ya jamii yake. Kwa hivyo tuko hatarini kama jamii. Hao viongozi wote wanawindwa kama swara, kuwekelewa makesi ya uongo. Wale viongozi wote ambao wako na msimamo, askari yao wamenyang'anywa bunduki, ndio awatumie wahuni waumize hawa. Mimi nataka niseme kama jamii, William Ruto mambo yake tumemaliza. Tumemaliza, hatujamaliza? Huyo hatutaki tuongee juu yake. Shida yetu kubwa kama jamii ni wasaliti. Akunyaniria rure. Huyu Ruto hangeangaisha sisi kama haingekuwa ni wasaliti wa jamii. Na mimi nataka munisaidie. Tunataka wale wote wamesaliti jamii, wale ambaye wanatembea na William Ruto akipanga kumaliza jamii yetu. As we speak, ma-OCS karibu wote walikuwa wa jamii yetu wametolewa katika police stations. Ma-OCPD wote wametolewa. Watu ya jamii wetu wanatumwa kwa mpaka pahali iko hatari. Ukienda station Nairobi hakuna mtu hata moja. Na siku Uhuru Kenyatta alikuwa naondoka, maofisa ma-OCS na ma-OCPD walikuwa wamejaa kila pahali. Hivi majuzi kuna CEO wa ICTA anaitwa Stanley Kamanguya, board of directors wakakutana wakamuongeza miaka 3. Rais alikasirika, amefuta hiyo ma-directors kazi kwa sababu ya kuongeza huyo kijana ya nyumbani contract ya mwaka 3. Mambo ya biashara, amesema mtu yote ya mlima ambaye anadai serikali zaidi ya 50 million asilipwe bila yeye kusema. So kama jamii tuko na shida, na shida yetu kubwa ni wasaliti wa jamii. Kwa hivyo mimi nataka tukubaliane, hao wabunge wote ambaye wanatembea na rais na kuja kutukosea heshima, kuleta mchele na maharagwe na kuungana na yeye akiumiza watu wetu, wote tuwafukuze. Tutawafukuza wote. Number 2, wasanii wetu na waibaji, tumehuzunishwa sana ya kwamba wamekuwa wasaliti ya jamii. Ati wameitwa pale Karen juzi na huyu mtu anaitwa Mr. Moneybags, ati wanaambiwa wakuje wadanganye nyinyi SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi? Na wakamwambia ati watakuja kuambia nyinyi, ati watuambie barabara zinajengwa, atuambie masomo naenda mzuri. Mimi nimeketi na wazee jana usiku na tumesema hawa wasanii, wazee wameniambia nitangaze, kwa sababu sasa pahali tumefika, sasa lazima nitoe mwelekeo, si ndio? Nitoki nyarute mwelekera. Hawa wasanii wameenda pale kwa huyo jamaa, na huyo jamaa mikono yake imejaa damu ya Gen Z. Siku Gen Z Ruto amesema watoto wauawe, yeye ndiye alikuwa CS wa Interior.
Yeye alisimamia watoto wetu wakauawa. Kwa hivyo hiyo pesa mnaenda kuchukua pale iko na damu ya watoto wetu wa Gen Z. Wameenda pale wamepewa kila mtu 50,000 kuuza jamii. Atuwakuje watudanganye. Wazee wameniambia namna hii. Hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha tuwache kusikiza nyimbo zao. Number 2, zile entertainment joint wanaenda wasiitwe huko tena. Na wewe kama ni mwenye club ukiita huyo mtu, customers wahame waende pahali ingine. Tena ile mtandao you unfollow them. Si ndio? You unfollow them. Because wameenda kuchukua shilingi 50,000. Na pahali wanaenda entertainment, wale watu wameenda pale kwa sababu akili imechemuka kwa sababu ile Kasongo ametusumbua. Wanaenda kuwatubuiza ndio akili zitulie. Hao wameenda kukaa na wale watu ambaye wametuumiza, wametuletea hizo shida. So you unfollow those artists, those who don't apologize to the community. And entertainment joint owners, you stop inviting them. And where you invite them, people should move from those clubs and go elsewhere. That is the only way now tutakinga hii jamii. Tondu twaga gwika uguo, andu aria marakunyanira ruriri kunyitanira na Kasongo agitupangira maundu moru, akinina atongoria itu, akinina ciana citu, arafu andu itu makihangira nda ciao, aini aitu na mama MC magathie gutwendia kwendia ruriri. Andu tucoka tuthikagiririe nyimbo ciao, tumaheage mbeca, nao marathie guikara thi na kurianira na aria maratuhinyiriria. Ona ithuĩ no tukorwo tutari andu oge. Koguo tukwenda kuga irabu ciothe itigete andu acio marendirie ruriri. Na kuria mwaigua mari mugathie kundu kungi. No tondu no ciana citu. Na gwika mahitia ti uru ni gwika te. Tukwenda machunge muhera he ruriri. Na machunga muhera marekerwo. Na matigacoke gwika mitugo yo ringi. Tondu twaga gwika uguo no tukorwo twina thina munene muno. Hau nitwaiguithania twi hamwe andu aitu. Ngirikia tondu ndikwenda gukiria hau, njuge hii chama yetu mwe hau ni hau hau ni hamuri. Unajua huyu rais alikuwa anasema ati sisi ni chama ya ukabila. Sasa nimetuma vijana yangu pale, akina John Metho, Karungo Athang'wa, Ketu wa Ruguru pale Kakamega, imeshona maelfu ya watu wa DCP. Rais akatuma askari, sema hiyo watu wapigwe wafurushwe ndio hii chama ionekane ni ya ukabila. Rais, nataka kukupatia habari kama huna habari. Hii chama iko kila pahali ya Kenya, na ndio itapeleka wewe nyumbani asubuhi na mapema. Na hata wewe rais, hata siku mlikosana na Uhuru Kenyatta, hakukataza wewe kutembea, hakukutumia wewe wahuni. And mimi, I apologize once more to the community because I persuaded you to elect William Ruto, who has turned out to be a very brutal dictator. Makosa ni yangu, lakini pia mimi mwenyewe nitaongoza kurekebisha hiyo makosa. Si ndio? Si tulifanya makosa? Mimi nitaongoza kurekebisha hiyo makosa. Wewe wachana na chama yetu rais. Ati anasema atafukuza hii wajumbe kwa UDA. UDA kuna mtu amebaki? Kuna mtu amebaki huko? Sasa unafukuza watu kwa chama ambaye hakuna? That is a shell. Sijui nani amebaki kwa UDA. Labda hii kijana ya Kikuyu anapiga kelele, huyu msaliti number 1. Labda huyo ndiye amebaki kwa UDA. Sasa atafukuza watu kwa UDA. Utafukuza watu nyumba hakuna mtu yuko ndani. Nobody is interested kwa mambo ya UDA.
Ni vile tu uchaguzi iko mbali. So wewe rais na Murkomen na huyu DIG, muachane na viongozi ya Mlima Kenya. Muachane na sisi kabisa. Wewe rais, tulikusaidia. Ile kisu tulikupatia ya kuongoza unaitumia kuumiza jamii ile ilikufanya wewe kuwa rais. Isipokuwa ni kura yetu wewe, hungekuwa rais. Lakini umetugeuka na unatuangaisha kama jamii. Umefuta watu yetu wote kazi, umeharibu uchumi. Biashara zetu unapanga vile utachukua zote. Kule Kiambu umeanza kuchukua mashamba yetu. Hata hii ya Michuki, mzee wetu hapa marehemu ametuma Sakaja ajaribu kuchukua shamba ya Michuki hapo Witsa. Shamba ya Mrs. Magugu rais amechukua 8 acres pale Kiambu. Huyu mtu amepanga kutumaliza kabisa kama jamii. Kwa hivyo lazima tujipange. Toe Ngai na mundeithie tuhurane na kunyaniria ruriri. Mundu wothe wa kunyanira ruriri ruru witu ndamuthaitha andu aitu. Acio ni otho ya Mugikuyu. Tondu ni maraikara thi na William Ruto agitupangira. Nyonaga agitweta akabira andu aitu ni ruhi marahura. Ndonire mundu witagwo Wanyama kule Mount Elgon akiuga atule makunyitania nduriri ciothe ituhure. Mwanake ucio wa Gikuyu no ruhi ahuraga. So mimi nataka niseme mutikamake. Gutire burete kagate, gutire burete kagate. No twihate-kaine gwenda kumuhe uhoro wamo. Twihate-kaine na tutire handu hega. Mundu ucio maundu maria tubangaire ta ruriri ti mega. Koguo wega no tunyitane twarie giki. Urumwe gwitu niguo hinya witu. Meru, Embu na Gikuyu tuikare twe kindu giki. Na twanyitana ndangituhota. No tungitikira kugayukanio ni twathira. Na kunyaniria ruriri mekirwo ruri ta kagogo. Na gwatuka twahota nginya kumekira mbugi ngingo. Nginya thoka maiguaga makihituka. Tondu ti andu ega no matutware uruta nyumba. Uguo ni njuge ni ndakena muno. Atongoria me haha ni ega. Ara mukuona mena ikero cio tongoria mumamurike wega. Kumenyeke mundu urenda gitiri kwao ri ni kuri gathakame ka ngati. Neguo hihi ri guka we areka kunia tondu gathakame kau niko gaturite ta ruriri. Irima riri turi irima riri turi ni andu akuhangira nda ciao. Koguo andu aria mukurehera murore piu mumurike tutigekora irima riri turi. Nimefurahi sana, nimeona msanii mmoja alienda kushtaki mimi pale kwa Mr. Yesa. Ati mimi nilisema siwezi kumpatia tikiti ya DCP. It is true. Sasa mtu ya standard 2 atapewa tikiti akawakilisha nani bunge? Siwezi kubali. Tondu thino tu na gwona guthura tuge. Gutire kagege gakuheo tikiti wa DCP. Lazima akidikon tubadilishe quality ya viongozi wetu kama watu ya mlima. Kwa sababu hapo ndio tumeshindwa. Hawa Ruto wamewachukua wote hawana akili. Akiwaambia finance bill ni mzuri wanasema ndio. Akiwaambia ni mbaya wanasema ndio. Senator moja aliulizwa kwa nini ulifukuza Gachagua? Niliambiwa na Ruto. Makosa yake ilikuwa gani? Hata sijui, ni Ruto aliniambia. These are the kind of leaders ambaye tuko nao. Na nilifurahi sana huyu kijana ni muibaji, ati alikuwa anataka kuwa ati mjumbe, ati Asubukia. Mtu hata hajui hata neno moja ya Kiingereza, hata ya Kiswahili. Ati ya kuwa MP kwa chama ya DCP. Inawezekana? The quality of leaders ambaye watatoka kwa hii chama, hii watu ya mlima, mutaniheshimu miaka 30. I'll make sure that we vet the leaders will get our ticket. Ndio tukue na viongozi ambaye wamesoma,
professionals ambaye wanajua ni nini wanafanya na ambaye hawashughulikii tumbo zao. So hao wote waende kwa UDA. Hiyo tugege yote waende huko. Kwa hiyo madhima yote giti tutakutana na hao kwa kiwanja. Si ndio? Hata iko wengine ati wanataka direct ticket. Wapi? Hakuna. Utaenda kwa kiwanja. Upiganie na tutapima, tutamulika wewe. Hata part of our nomination exercise kutakuwa na debate. Yeah? Kutakuwa na debate. Kama ni hapa Kangema hall iko pale, tunaweka judges. Wewe unataka kiti? Sema. What is your vision for the people of Kangema? Na unaulizwa maswali na Kiingereza ile kali. Katibu watu waitu. Tondu haria turathireire ma ni kuthura tugege. Andu na matoi niki kirathi na mbere. Ate finance bill mero ni Ruto mahitukie ona ndarathoma. No nginya tugarurire. Na ndamuthaitha andu akangema mutikana thure mundu mubunge ati tondu ni agurira atimia thuburia. Mundu agurira atimia thuburia, atimia ni mamuhoere agathie matuini. Neguo. That is not enough quality. It is not. Tondu uria ndiramenyire utongoria uyu na tungiona gite gia president wira uria muritu muno na wa bata ni andu aria wina obunge na senate ukorwo na andu ega tari unyoto uyu etirwo ni Ruto akienderio guo yake mwira ndakugura akiheo shiringi milioni 10 endie ruri akiuga ndakwenda mbeca ni mutongoria kagati mutongoria acio ni watongoria na ndrenda muhe please ndamuthaitha mundu gwituka kuya kurora rugama gavana Nairobi akarugama na andu aitu makimomorerwo akera Ruto ndukumomorera andu aitu orko niwe president ndora kuri okwenda kundwara acio ni watongoria ndirahoya muhe ruriri ruru ndingiruhota ndi nyiki mutangihe andu ega thigari tondu icio ndirari nacio ndaciitaga ndacirora turabangirwo ni Ruto magathie magathita kuri we makaheo mbeca ni andu tu akuhangira nda ciao na nikio turauga kiama ni giki tondu no nginya tukorwo na bunge igana rimwe ria 40 tondu turarikirie kumenya namba ya guthukia thirikari na kuingata mundu kuria bunge ni igana rimwe ria 18 toguo ni ngwirutaniria mundeithĩtie thutha wa thĩinĩ wa kĩama kĩmwe tukorwo na bunge 130 ati gutire mundu ringi ukaingata mundu gĩtĩ-inĩ to twina andu aingi na andu no ukorwo na andu aingi muno taru acio mari kuu tigene ndu mari tugege tutingiahurirwo no ni andu akuhangira nda ciao hau niho horo ri na ni ngwenda muiruke na ndeto ĩyo ati tuthure andu ega mundu mukamurora piu nyinari ni wachwa ni wagirudie kana wa Mothers Council idheri no muwe esta dade fori ale ya karamuka akahikara kangi negwa ndo aitu ando mamure mutigoke tukuhe mundu giti ati ni amurehera shiringi 200 tondu wao kwa shiringi 200 athie bunge ahitukie finance bill uhurwo igoti ria shiringi 100 ndo shiringi 100 koguo no korwo ni mukaheo kindu gia kuria ukaria tu no kuro gaikira gwikitete kwagirire hau niho ta nyumba tukwenda turore muno members of parliament quality no mujumbe wa Kangema no arugame na kihoto arugamirira andu Kangema na nyumba yao no ni president iko amwire ndigwika
na ni hau no twahitanirie na Ruto riria anjirie kugania nyumba itu Embu mwanya Meru mwanya akenda kugaya andu a Murang'a mwanya andu a Kiambu mwanya kimukania tondu atwika uguo niguo Moi atwikire agituikana miaka 24 andu itu twaiguithania tuli hau niho tuli ndi kwenda gukiria hau ndamuhende to nyingi no ni ngwenda kumwariria na ndimwire mutikerwo ni mundu ati no nginya muinamirire Kasongo nigetha mwakirwo barabara tondu ni muri hagaigo na sisi hatuwezi piga magoti kwa binadamu, yeye hapana Mungu. No nginya muinamirire nigetha mwakirwo barabara. Bara ici turete itakitu ni kabona cikare handu ha guturiria maru mundu tawe. Ti no tuturirie Ngai maru, tutingituriria mundu tawe maru. Ni atwakire barabara tondu turi hagake magoti. Ndio ni turi ha magoti mara maingi, ma macani, ma kahua, ma iria, ma biashara. Koguo tutikwenda gutwarithio na njira yo. Koguo nie ni ndakena muno andu akihoya. Ni murenda ndiriuka ringi. Ni mukugeithania. Ni ndakena muno ni gutithania na inyuĩ na ndacokia ngatho na ni tugũikara tugiukaga na twi hamwe muno na mutikamake. Nie ni ngunyita rwathathia. Ni mukumbĩrĩria mateke? Ndanyita rwathathia ni mukumbĩrĩria mateke? Na mutikamake. Mundu ucio ndangeturema. Gwaka nyumba nikuo kwĩ hinya. Nyumba ĩyo ithuĩ twakire yake. Nyumba yakagwo na mwaka ũmwe no kũmomora nĩ mũthenya ũyũ. O ithuĩ twakire ithuĩ tũgwĩka atĩa? Nĩ tũkũmomora kana tũtikũmomora? No ithuĩ tũkũmomora. Na ithuĩ twakire. Nĩ ithuĩ tũĩ harĩa twekĩrire ihiga, harĩa hena mũthanga, harĩa hena thimiti ĩtarĩ matu wega. Nyumba ĩyo nĩ ithuĩ twakire. Tũkũmĩikũrũkia yothe thĩ. Na twĩbange wega tuthiĩte mbere nigetha nyumba ĩno itu ndikanaconokie ũrĩa ĩconokete, ndikanaherithio ũrĩa ĩherithĩtio, ndikanagĩrwo gĩtĩo atĩ mũndũ ũcio aratwĩta akabira. Tukĩmũthura rĩ arĩ Mũgĩkũyũ? Arĩ Mũgĩkũyũ? Nĩ tuoĩ kana tũtiũĩ ti Mũgĩkũyũ? No rĩu aratwĩta atĩ akabira. Atĩ tondũ nĩtwaigua rĩu nĩtwanogio nĩwe tondũ nĩatũhenirie na nĩatũkunyanĩire atwĩtage akabira. Na rĩrĩa twamũthuraga atindaga gũkũ ainaga nginya nyĩmbo cia Gĩkũyũ Ngai wa magegania. Ebundithĩtie nginya Gĩkũyũ. No mũndũ ũcio ndarĩ maheni. Ainaga nginya nyĩmbo citũ. Kuma twamũthura moigua kaina nyĩmbo icio. Nĩ ainaga rĩngĩ. Thitha atindaga gũkũ. Rĩu nĩokaga. Kaĩ kanitha ciahingirwo. Atuherereirie uguo ta ngũkũreheranio na mbe. Tukĩmũnengera rũhiũ wa thamaki. Akĩoya rũhiũ rũu no gũtũcera. Kũnina atongoria. Gũthũkia biacara citũ, kũingata andũ mawĩra-inĩ. Ona akerwo macio mothe Ngai arĩ okay? Ngai arĩ okay? Na mũkungirĩ akorire ũ? Nĩ atũbangĩra ũguo aratũbangĩra na tũĩ wega. Atuonete kĩ? Nĩ inyuĩ mũgathiĩ harĩa raini-inĩ no ngeithi. Ngatigwo mũgeka? Mũgokĩra thaa cigana? Kenda? Kenda. Nake tũkũmũtwarithia ta mũithikiri wa kũiywo. Na tũĩ wega. Twĩ ciana cia mau na tũĩ. Ndoĩ nyũmba ĩno itũ wega. Ndoĩ twamũheire kura agĩcinda nĩ ũmwe witũ. Na akahenio nĩ ihĩ iria aceraga nacio atĩ nyũmba ĩno atĩ nĩ amĩũĩ mũno atĩ nĩwe werehete. Erehete kũ? Erehete kũ? Na tũĩ wega. Gũtirĩ wĩriraga agĩthiĩ ndagĩka atĩa? Na ndimwire mutikamake. Nĩ njarĩtie arata Gĩthii twĩ hamwe, Ikamba twĩ hamwe, Maathai twĩ hamwe, Baruhia twĩ hamwe, ona Cumarĩ nĩ ũranjia gũka.
mundu uyu 70+1 turenda gikinya thaa 4 tugithie raji kuria gakima tukone turikirie ki uhoro ni wekire atia ni muthiru ni nyone ndimuwi nyene ndimuwi ndamuwi nie ne ndimuwi ani kyo nie thikagiriria ngra akethora gwira kiama gitu ni gya guthikiriria ki na atongoria aya mwathurwo aya ne wathungu wanyu mumathikagiririe na mugekora mare tondu mundu uri kwandikite ndungikararania nake akwira uingire macani ni ukaingira akwira utige gutua uinuke ugekata no ndungimura 30 nginyu na no kwandike kwandikite koguo ni twakena muno twikiata kagori ni undu wa guteithiriria kanitha. How do we go about it?